Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbi sanirratti haa jiraatu jechaa irra caalaa namaa, irra urgaayaa, irra bareedaa, warqii aaminaan deesse goobana dachiisamii xumura addunyaa akhiraa Nabi Muhammad irraa dubbatuu barbaade alayhi salaatu wassalaam. Jaalalli rasuulaa hiikni isaa maali waan jedhu irraa haasof. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan: tokkoon keessan inamanne iimaana dhugaa, iimaana qabatamaa, iimaana guutuu aga ani isa biratti jaalatamaa ta'utti maatii isaatii fi ijoollee isaarra aga ani isa biratti jaalatamaa ta'utti tokkoon keessan inamanne jedhe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa tokko Umar ibn al-Khattab الذي قمع كل جبار على الكفر فأكب وكب. عمري إجي إساء ممن كرا اتبافته صدا ربي إرى أصوبو نما عمر بن الخطاب جتون نما رسول ربي جنة رقاب إيف نما رسول ربي شيطان كرا إني بإنبو جئ رقاب إيف رسول ربي تتديمات فقوياتك عمر بن الخطاب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سجالتنا وان هند درسي قروا لبوتي يرى سنجالت لجدي رسول ربي عليه الصلاة والسلام. رسول ربي روكنا يا عمر إنما النجدين إيمان دوغا. عمر بن الخطاب رفتي أجدمي قد دبئي يا نبي ربي جدين وامر درسي لبوتي يجعل تسي سجالت جنان. الآن جدي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أما أمنت إيمان دوغا إيمانك أبتماجد رسول ربي جالتون إيمان قوتو في إيمانك أبتما ربي برات سيتاسفت. رسول ربي جالتون أرد بركاء آخرا قيابرو خودي إساني أكد دو سيتاسست. خبيب بن عدي جلني صحابة بكما تكتره لولا جدو كافرات في إسلام جدو تراوة مكيست قياتك لولا سن جدو تبوجي أميك أبا مجره. خبيب بن عدي عالم بيه تما اتهان شوفا تفا dubartiin kophee lukaa baafattee tumaa akkasitti deemaa jiraniin yeroo kana bakka itti ajjeesan yoo ga'an Khubayb ibn Adi qabanii isa ajjeesuuf yeroo ol fuudhan san yeroo takka dhaabaa jedhe rakaa lama salaateen ajjeeftanii jedhe. Yoo inni agana jedhu aboo dubbii wahii si himnaa mee jedhaniin si gallakkifnaa si dhiifnaa yoo Nabi Muhammad bakka kee buusan akkam dhageetta jennaan. والله نبي محمد بككي يبوسو متي أكنا سلبست الرسول ربي سلبسو متي نبي محمد قرينو ورانو أيام قدو جد خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه وجعل جنة الفردوس معواه يروكنا فنسو في جنة ركالما أيام قدتي صلاة يرو ركالما صلاة دنيا تنرى ديم نمني يرو جلقبات فقافة دو ركالما صلاة دنيا تنرى ديم إرنو يوجدن خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. وبوليان كيك اسلاما صحابوتا ببكمو نبي محمد جالل إساني لبو إساني جالتساني جالتان كيسا تقوسي هايم. أبي بكر الصديق الذي خلق سافها ولب أبي بكر لبو إساج جالتسي نبي محمد جالت وامر درسي نبي محمد جالت أبي بكر الصديق قافتكو نبي محمد تكيسمان ديفي أفانا ربيت هندفت رسول ربي تت عليه الصلاة والسلام يروكنا نبي محمد إنو تنغرغار إنو تنرافود أبان نما تقودن دا علمان هاغلت نمني نما لمدن دا سدين هاغلت جئے إن جنان أبي بكر الصديق كيسما رسول ربي قبتي منتين غلت يروكنا كيسما يو إني منتين غلت تاو جارتين إسانيا تنقبه سنتورتي إني كسما وجتاؤ دتبه سببا أكا ساتلايتين ديشين ساتلايتي أركستوتي جالل لرسول أبي بكر منا كيسا هركسا جرتي كسما وجتاؤ دتبه يا كسما تي رسول ربي برده ما إيامنا قدا هذا منا إساتي دامتي كسما تي ينا كسميسا كسمان كسما رسول ربي تكبجا قبتنا كسميسا جده براكي هندي ميمنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام رسول ربي وجين تري
halkan guddaa keessa mana isaa dhufe. Yeroo kana haati mana isaa nyaata istee nyaata tolchitee ilma Abii Bakri Abdurrahmaan ilma Abii Bakriitti nyaata kana kennitee keessummaa kanatti geessi jetteen. Yeroo kana yoo inni itti fide keessummaan nyaachuu didde nyaadhaa abbaan keenna in tura nyaadhaa jedhee dura kaa'e. Yeroo kana nuti abbaan keessan dhufu malee abbaan manaa dhufu malee akkamitti nyaanna jedhanii. Yeroo kana isaan dinnaan Abdurrahmaan waan jedhe abbaan kiyya yoo dhufe nan dhiisu natumaa na arrabsa jedhee dhokate. Abii Bakri yoo dhufe keessummaan raftee jirti, nyaanni qabbanaa'ee jira, haati manaa raftee jirti, namni marti rafee jira. Akka malee dallan yaa gowwaa arrabse ilma isaa amma. Allah Abdurrahmaan ilma isaa arrabsuu eegal. Ilmi isaa ka dura dhokate gadi ba'ee yaa abbaa kiyya ani maal balleessa? Haati teenna dalaydee dura kaa'e ani. Fudhatuu didan nyaatuu didan Abii Bakra haa dhufu jedhanii. Sababa saniif nyaanni akkanatti qorre akkanatti qabbanaa jarri illee raf. Balleessaa takka ani hin qabu jarumatu nyaachuu dide jedhe. Yeroo kana Abii Bakr yaa keessummaa isanillee waa gaariin goone maan nyaatinaa nyaata erga isan dura ka'an jennaan bar ati dhuftu malee akkamitti nyaanna jennee se'eyne malee nutis waan biraatti yaanne jennaan kottu ayyee haa nyaannu jedhaniin Abii Bakriin. Yeroo kana Abii Bakriin nyaadhu jedhe dide. Wallaahi ani nyaadhu jedhe. Wallaahi laa azuuqu haadha xa'aam. In dhandhamuun qammasu jennaan jarri amma inni didnaan nyaachuu eegalan. Yoo jarri nyaatu nyaanni kun yoo takka jarri fudhatu jalaan ol dabala jedhan barakaa. Abii Bakri nyaata kana laalee xiinxalee fuudhee haadha mana isaatti geessee laali jedheen. Wallaahi nyaanni kun yeroo ani dura kaa'erra harka 10 amma caala jetteen. Abii Bakri kakuurree fusun shayxaanarraa yaa Abdurrahmaan jedhee bishaan naafiti jedhee harka dhiqatee nyaate. Nyaanni dabaluu malee hirdhatuu didi. Akkasitti galgala sanirraa nyaatanii Nabi Muhammaditti fidan alayhi salaatu wassalaam. Rasuula Rabbii jaalachuun duniyaa irratti barakaa. Akhiraa guyyaa boru firdoosin ollaa isaanii si taasisa. Jaalalti rasuulaa duniyaa irratti barakaa guyyaa boru hawdii isaanii akka dhuydu si taasisa. Rasuula Rabbii jaalachuun iimaana irraa namni iimaana hin qabne Nabi Muhammadin jaalatu alayhi salaatu wassalaam. Intala wahii ture zabana Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Gabrittii wahii uf jalaa qabdi. Gabrittiin tun Nabi Muhammadin arrabsiti arrabatti dheeratti. Hintalti tun namni ati arrabsitu Nabi Muhammad jettee sayfii fudhattee mormarraa darbitee ajjeefte. Rasuula Rabbiititti dhufte alayhi salaatu wassalaam. Yaa Rasuula Allah hintalti na jala jirtu gabrittiin tiyya si arrabsitee arraba sitti dheerattee jennaan ajjeese. Falli kiyya maali jennaan Rasuulli Rabbii callisan. Imaamu Maalik waan jedhe osoo Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam wanni isiin haasoftu kun dogongora taate silaa itti dubbata. Kanaaf nama Rasuula Rabbii arrabse murtiin isaa ajjeesuudha jedhe Imaamu Maalik. Ibnu Teemiyaan murtii akkanaa kenna. Kanaaf Rasuula Rabbii namni arrabse murtiin isaa du'a. Nuti akka ilmi namaa oksijiinitti ajamu caala Nabi Muhammaditti ajamu. Jiruuf jireenya keenna tolche. Tartiibaa tarbiyaa keenna nu tolche. Osoo Rasuulli Rabbii dhufuu baate silaa nuti kabaja namaan beeynu ulfinaan beeynu turre. Rasuula Rabbii akka itti deemnu, akka itti yaanu, akka itti bobbaanu, akka itti nyaannu, akka itti uffannu, akka itti dhuynu waa mara nu barsiise. Rasuulul Akram, Imaamul Aazam, Ashrafu man waxi'a athara irra caalaa irra urgaayaa nama dachii tanarra ijjateeti Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Irra bareedan akka isaan jiru jedha Abii Hureyran. Namni akka Rasuulatti bareedu duniyaa tanarra hin jiru jedhe. Takkaa hin garre jedhe nama akka Nabi Muhammad bareedu. Bareedumminni duniyaa tanarra jiru marti Nabi Muhammad bira qaanfate alayhi salaatu wassalaam. Rasuula Rabbii jaalachuun shafaa'aa guyyaa boru akka isiin si argamsiistu si taasisti. Kanaaf obboleeyyan kee Islaamaa ardhaaf asirra dhaabna kutaa lammaffaatiin aga walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.